Morning, Annie. How's it? Sparky hier. Luister hier so, ek sien jy doen 'n private sale hier so op hierdie lekker plekkie van jou, né? Sê vir my, waar is jou braai? Wat sê jy, 'n braai? Lekker choppie man, hè? Jy weet mos. Nee, jy sien 'n braai nie. So jy het nie 'n braai nie. Dankie lekker dag. Hey bro. Jason here. I see you marketing your own posse here. Lekker, hey. Tell me, where's the braai? Die huis het nie 'n braai nie. No braai. And that lady, does she come with a house? Ag asseblief, jy. Hey, see you. Middag. Toby hier van Danwil Pretoria. Ons kyk hier na plekkies, is nogal mooi hierson, hè? Want ek kan my lyfie soek 'n huisie. Waar is die braai? Listen dude, daar is nie 'n braai nie. Dan wil ons ook nie die huis hê nie. Stig liefie, wat jy hulle? Kom, ry. Kom mamma, kom ons gaan. This Braai Day, Alarie is bringing the braai to you. Stand a chance to win a Weber braai, because a South African house is not a home without a braai. To enter, just like and share this post and make sure you're following Alarie's Facebook page. For every friend you tag in the comments, you get an extra entry. The more you tag, the more chances you have to win. Enter now and become a Weber braai master this Braai Day. Some people enjoy the pain and problems of selling their home privately. For everyone else, there's Alarie.